Stand, yeke lento yakho yokuthi ubize obhululu bakho nizodla amapentshisi ala ekhaya. Awala ekhaya la mapentshisi. Yeke lento yakho ukuthi ubize obhululu bakho nizogcwala la ekhaya nidle amapentshisi nalezi zalukazi lezi ezala ekhuluma iy'ndaba. Asiphephile phela futhi manje ney'nto zethu ayisaphephile. WeMastanda, lo shunokhuphuka ngawo wena usowuthathaphi? Uthathaphi ukuthi wena ngithi mina ngikhokhobisa lapha isincane umama kaSipocoza engekho bese ungithutha wena uyongiphahlaza kumama kaSipocoza njengoba nginjalo ukuthi mina maye engekho ngikhokhobisa iy'ncanokazana lapha. Thathaphi lokho wena ukuthi mina mangifaka omalumekazi bakho la bese wena ungithutha uyongiphahlaza. Ngiyoke ngibone ukuthi uzobalekela kuphi ngoba ngikugadile la kwakho. Ngiyoke ngibone ukuthi uzobalekela kuphi. Ngikugadile, ngikufuna njengenkomo yomsebenzi. Ngikufuna njengenkomo yomsebenzi. Ngeke ngikubheke, uyoyibuyela wena, ngikulindele. Uthi awukwazi ukufaka uthunga. Manje senze njani? Sime ufake uthunga bese uyaqhubeka. Uzawukhetha ukuthi uzofuna ukuthi udrayive kahle ngephisi noma uzodrayiva le moto esewukhala. Uzawukhetha-ke ngisatoda uzawukhetha waphela manje uyangibambezela uvuke ufundisa abanye ngoba ngani ufuna ukufaka kusasa lo thunga. Ufuna ukuthi siyeke ubuse uzowufaka kusasa siqhubeke.